Namardom niliklar EDBP pinya birta angton pen arjuik tham. Thengjang chua rong langing tungong pulote West Karbiang long pen Meghalaya hoya malomsi penang an lang mimi lapen kilir senga liralon ke do pen thek pon long lo. Bonta bangso thengjang chua rong nona mat kang huwa tuma kile kilit pikajok lapu an karja prok thengjang chua bangki nona bangki ang tuk tot cry pen an parki ke thek long lidet ang ringsi nang do bomdo. Ahok West Karbiang long district ka hempi hamren rong so pi pen kilometer thom kep so sia ka helo lang hempi pen khandulia dagalong karja prok Thengjang tu pinyar ni anabangki to working that RVR yalong ta ke thek pon long aphai nang jum pikhang jang do athe arni wang ka huwa tum theng pi ke ro da matsi chimit me pin jok ing nama bangke paru bom do Bangso puthak socheng amreng border development committee hin pen kedam changlang hempi along herang ke amai kang ni ahut kaning je pona bangki thengjang chu aprang pen langdam bulote nona mat kado kawe phan plike bansi dolo phan trok ke ba bangki arni wang ki rot kang huatum pon thailo lasi bangso kang hu kang tonjia phana bangki SABDC hin pen un an ki khang dun jia phana bangki sideng ponang pupusi mai phua agustin hanse pen ningje pon yang suap prang pen lang lote nona bang ke lada ke non ke 40% nan lo 60% bang ke aweden lo la sini tum te chingki si wai bang lo pen nang ke non het jong nang ki po nang ki le ala ituma DFO la pantan li tum pulo je la hai hu ting prang ka du ka we lang pon pamika nang ji je la dak li tum la bang so ting tu ben dai sia pi kya lon ki du lira cham mesen Asyun anu bang nang tumen talang ponengi pulo penili tumhin benta itu no komiti pen tala sonse kiasi tum pendang lok ni tum kada cingki cingwai bom lo la pen lang kalangan bom lo asi nono marabang ke kai pen lelang lo tang te kompik lo lalu pen protection tum ta kai ta nang li lo la pen tu la dak hamren range tum ta nang li bom lo pen DFO Halapu wo signify krehiniari Khanduli forest birsai hempen ing namrai kom sai kya tum sedami amit thang sai ka chiklem bo mahut arnikang sampor 5 phomalom ihuma bolero pick up pen thengjang thu theng pi abeng nep dun long check lo bolero pick up along ke thap hup kadokawe benging koi trok an kang hu pon ji aphan pura ke thap tang ing namajot long pondo ke thek long pen adimalong an ki pardu na hut adimalong madu aphan ke thek long le de jok ing namajo pen hamren central range sai hemalong an wanted lo Bangso kinep long tang thengjang thu kadokabe benging koi trok pen suri thom kep an anam long jipusi ing namrai kom sai kya tum pen than pachini pon lapen bangso thengjang thu benga bangke Meghalaya na thusi ki ponjia phansi kachisik pon ta hai pusi than pachini pon lapen thengpi kang huwa gari kinep long lote chelang thulong helang puke mathanang niluputa central forest range ranger long kam teron pen pachini 09BC 4101 mantu la kinep long tumi sinep lam adap dak bajian lo nang leke office long dak nangile ke 3-4 alom si nangile lo kata bank ko an lo dak bank do 26 lo 26 Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV news Di Mahasau district along Kidodun, Karlitang Rosmita Hojai, Kidamtang Wosik Nipai Poarni, Delhi Rong Sopia Long An, RRB Asat Langi Pidam Ji Aphan Damlo. Bonta kopi kuson penlone, Karlitang Rosmita Hojai, Kichitang Bangar Pumsi, Uttarakhand along Long Pon Ronglo. Lapen, Lason Tak Taksi, Karlitang Deburam Rong Hang Sitami, Methanga Hemtun Kachipang Ring Ji Aphan Pura, Assam Pen Ang Tanai State along An Sai Chongda Ji Aphan Damlo. Bonta alangli sidami kopi kuson penloni sai kachong dara dimalong amat si aprandam nang juile lasila bang hinia tum thang na tai ka pin pen lapuson apran kedam nang juya puthak a hokakang sai long nang ji lapen alangli tum bang hinia kar jongta sining hemreng mia long kedodun long pa media phan kedam tang wo signify krehiniar ni manja police point along DSU KSA KSO tum pen chelangsi alang tum bang hinia pharman milur kai ponsi arnamardom pipon
Bangso milur ke thorpona porahut lakha krisir kep Dhansari constituency IEM Tilutuma Hasnu sitame chetong dunsi Karlitang Deboram ronghang lapen Karlitang Rosmita hojayatum aphan milur thorpi ponsi sining hemreng mialong ki dodun long pamija aphan hirjumi hang pipon Jasmet Bangso jai mekalong pen EM Hasnu ke haipi apen DSU KSA KSO atum ahin pen kaningje pona tengke lapusona ke sungki phonang koklaki ladak mithanga dimalong loki charlia varsai kadure lapen sai kachong data tim kadure joksi lapusona ke sung chitong nang koklu pusi pachini pon their background is Lasime thangalong riar lota asona company industry ason doason te ki dukkela arada tumta sai kachong data varsai long dunsi ang tanan dam jokplot popusi pachini pontu community in Manja, DSU, KSA and KSO Manja unit come together in solidarity for the victim families. So we have jointly organized the candlelight vigil program. So my dear friends, both Hasnu and then Wilson has already shared what is our demand already. So not repeating our demands, let it keep simple, that we trust in the authorities. We hope that the investigation is, as Hasnu has already said, it will be fair and transparent, and then the family, the victim's family, get the justice. So the student community are always with the family, and then will be with the family. KSO Manja unit, the KSA and the DSUs all together will support, and then will do anything which is required, whether it is legally support or whether it is any others support which is required. So thank you very much. That is my case. News report KATV News Nona kailake 5G mate digital kaisi mantanglo lapen rongsopi hi thiarlo chotkalisi rongsopi pen chehelo wing adim ansitami network ar chabanki edam kraisi penang anaratatum birta chala kelang lam hearing pen birta kache en aphan penang aki joy kedulo Bonta lakha krisir kep Dhansari constituency ke parlopon mate difu thana ke parlopon difu rongso pipen kahelo KM kep amoi nisi doji apar dila jilapen apar habjana havar along pinyarni ata network ar chok ki edam chok abang kawi deda jok hadak arot pen pinang akisung chetong nanglo jesmet apar dila jilapen apar habjana rat atum pen pherang ke atum kahumri dama porahut ke pachini pona tenki bangso havar along network kawi pen jok kiso kiun e arhut ambulance aphan phone chokol ji aphanata akisung chetong nanglo main problem hoy gol amar network amar yate bahut kebatai gaon ase kintu amar সকলো বস্তিতে নেটৱৰ্কৰ বহুত প্ৰব্লেম মানুহবিলাক এতিয়া আমি বিৰলাৰ বা ডিফু গ'লে এতিয়া 4G চলাই আছে আৰু 4G 5G এইবিলাক চলি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে 2G চলাবলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হৈ আছে বা ফোনত কথা পাতিম ক'লেও মোবাইলত মানে কাকবা ফোন কৰিম এমাৰ্জেন্সিত ক'লেও তেনেকুৱা নেটৱৰ্কৰ সুবিধা নাই lapen lan chot kalisi kachini kenang sora lam sarkar pen ason le pangdak pon pusitami thang nat kachini duna birta kelong duna vidyati tiajok nitum rod atum ke manghu prong titilo pusi pachini pon lasi thek muchot tre muchot atum bangso hawara phan langchari pon ra prabjin pen network ar chong isi bak nang e lok asonte messenger pusi rod pen chuning ripedo pon ini 10 kilo bajar ar nilo asini tum hoklo dipu town pen dak 10 kilo anta ne tum so dagan tane tum ala net a problem se ni tum du koklo la so net a problem ke do ko theke ni tum dak dipupen kon si kahiluma kon a distance da kahiluma so tame ni tum dak network problem bak ni tum thepik la se network bang ke ni tum unte ni tum immediately la bang so aning kan mat unten ni tum adak 10 kilo ang tame bapu sikanala area ang tame ni tum pan network isi mai sia kenir tempat nang pinanyi pusing ni temke nang temang no nang chuning ridun lo itu constituency tu amar bago tilutuma hasnu hoy কিন্তু তেখেতেও আমি আমাৰ লোকক তেনেকুৱা একো সুবিধা কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে
আৰু এই কষ্টতে আমি বসবাস কৰি আছোঁ, চলি আছোঁ। এইটোৱে আমাৰ নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ পিনিয়া বিৰটা কি লান সিকাং তনলো দমি থাকমি কাৰ্ডম